e fumane ba bang ha ba thaba ba khotsofala ba hae ene le kgotla o qetela ba ba re ke nana hore iphete hape ntse mona ke a phetwa ya fapana ntho tsena ha o tswa ka hore motho ke mang ore ingata nthwena ya re bua tsona ka ofela re fela ka nna ka nnete ke bana monyane tsena ke di pibi di tloela tsa o ikutswa ha o ko go zane se ka nkimetse o ko re fela ha nngwe fela o kopane dijo ke kopo shebele moroko wa tswa wa tsa kopo shebele nyole le tshwaneleng ha o bone ka ba re le hona ene wena ke a o tshepa ha o bone ga ba re le ke a o tshepa o mpana ke betcha ka wena ha o ka thuke betcha ka mang e o leng hore ha ikutswi ha itse di piece jo ponyana a tshware mona tlwele ke betcha ka wena ha ke no jiwa do champion ka betcha ka salary ya ka go fela re na le mamamedi ba motho FM re na le mathata o ka batho ba ntse ba jwa ke bo matshonisa sorry imetse ntate ko pas ka re titibetsana Dr. Ketella taba ya bekeng e fitile mo re neng re bua ka karolo yo bana ba e bapalang manyalong di kamanong tsa marato le batho ba seng ba sa utlwane le ba ntseng ba utlwane mme re ile ra tshwara re tla iqetella tsatsing la kajeno bane batho ba ngata bane bana le dipotso ebile batho ba ngata bane ba ntsha maikutlo a bona nka thabela hore re tswele pele ka yona doctor taba ya bana manyalong kapa dikamanong nda ha re tswele pele o so le jwang mamedi le wena re ka thabela hore o kene tsatsing la kajeno re o fe monyetla jwalo ka ha lenaneo lena ele a re bueng mohlomong le wena o tla ba le maikutlo a hao ka tsela e o buang ka yona re boneng hore re thusana jwang hore qetelong ya letsatsi ba bang ba batho ba ileng hore ba ntse ba ipotsa dipotso ba be le dikarabo o ka qala ka hore ntsatsing ya mamedi he sentse ke dumedisitse he ka nnete jole ka se le tseba hore ka la boraro tsena ke na le lona Motheo FM le bitso la ka ke Zenzile Andrews November mamedi wa karata jwale he wena champion le mo mamedi le qaphela ka la Facebook ke Pastor November and Victorious Faith Ministry Pastor November and Victorious Faith Ministry ha ke yo TikTok on tsatsena ke Facebook umfela mamedi wa karata wena le champion le champ ntho ya bana mamedi wa karata re buile haholo bekeng fitile sempa re tlo qetela fela dintho tse pedi tse tharo fela re buile haholo mamedi bilentse e nentse se kgetlela pele re bua ka yona wena mamedi wa Motheo FM jwale champ re buile mme mongwe la ba tshuwa ha ne ke re la go tse ding re foster bana re foster di partner tsa rona o rata bana ba sa rateng ke a hopola hantle mmeno a re ba sa rateng ke ba jwane champion Theo Stulong o tshwantsho Stulo Sandeps Sigitsiki Deps ngwana mo yes Ariedo yes re ke di tabi yes re mathalitso ya ke a hopola o e hlalosa go bana ba sa rateng nne ngwana go ya ka mo leng ka teng ngwana go ya ka mo etsa dintho ka teng ha gale melei jalo o qetella le wena le ha o ka re wa batla doctor ngwane no o mo amohele ho thata champion tselengwe nako nngwe rena le rona re ba tswa di we re hodisa bana ba rona ka teng re ba hodisa ka ho qetelletse re ba hodisa ka tsela e etsang hore bana bana iska tlhola e ba di tlhonolofatso batho ba maphilong a batho ba bang but before champion e ka re nka feta ntho nyane o no bua ka yona just as an advice topic ya hao ya batho ba ka di mandi tšhelete ke fete fela ke go eletsa fela feta do ke fete fela ga lo ka di ma tšhelete ntse go ganna di taxi na le experience mamedi ke na le bothata ka champion taxi na re ka di tšhelete re sebetsa ka tšhelete re ka di ma tšhelete jwang o tlhola go kana go ngo batla e o thewa ka yo ba ke go wena o tšhelete ka kausu no mo mamedi wa Motheo FM batho ba tshwantse ba tsebe wa bona today re ka di ma ditšhelete ba tswa re di ka di ma batho ba jwang ba sebedisa dikelelo tsa bona ho etsa tšhelete Dr. Butle ke go boy phete o reng honna re ka di ma tšhelete
batho ba sebedisang dikelello tsa bona ho etsa tjhelete. Ha rona re le lazy, re le botswa ho sebedisa dikelello tsa rona ho etsa tjhelete. And o tlo sheba nka botsa nka re momamedi mona ba phone if ne le topic ne ke tlo ba botsa batho ba ka dimang tjhelete ke bomang, ke batho ba theohelang mara ba ka dimang tjhelete mang ho batho ba sa theoheleng. Ai oh ai kona ya chaisa momamedi ya go kopana pe o sane ka labone. Doctor, batho ba ka dimang tjhelete bongata ba bona ke batho ba weleng hore ba sebetsa ba fumana tjhelete go dilo ba e ka dima motho ya dutsing ya sa fumaneng tjhelete kae kapa kae empa a etsa tjhelete ka lebaka la ho sebedisa kelello ya hae hore a etse tjhelete. Bothata ba batho ba sebetsang ha ona batho ba nkwatisang jwalo ka batho ba sebetsang ha tswe ho tsoa a tswele ntho e le nngwe le ha e se sa mogoni a tswele ho etsa ntho e le nngwe a ba qetelletse a tsuela mogolo o le mong le ha o so sa mogoni. And then not because there is something wrong ka mesebetsi kapa ka megong, but bothata ke hore ha re sebedise dikelello tsa rona hore mare ke gola 10,000 and 10,000 e nang lekane nka etsa jwang hore ke etse hore ke be le more income ka yone sentse ke na le yona jwale ba sa sebetseng bona ba kgonne ho etsa income out of nothing ba sena nix. Ba sebetsang ba hlile go etsa sa income hodima something yo bana le yona. Now tlo go bolele bothata we hlaka champion. Can I tell you the honest truth? But wa rona ba etsa sona di hora tsa letsatsi di kae 8 tsa o sebetsa no tsa re bua tsa letsatsi ka ofela ke 24 hours 24 hours okay 24 hours minus 8 hours 24 hours ya o roba ke 16 o sala 16 and ba bang ba tshisa ka 4 ba bang ba tshisa ka 5 okay now o minus 8 hours yane o setse ka 16 hours question e gore 16 hours ke ya di company tsa rona nako ke 16 hours motho ba hloleha gore 16 hours ene setseng I divide hape a etse 6 hours ya high aba yetsa 10 hours ya boroko 6 hours kapa 8 hours ya you can divide that 16 hours obuyetsa 18 hours I mean we have 8 hours ya boroko we have 8 hours ya we have something more income hoba ihlile le diphuputso di supile hore nako eo e leng hore mmele o ka phomola go lekaneng ke di hora tse robedi yeah jale ka mantso a 24 hours ha o robetse 8 hours ho lekane o na le 16 hours eo salletseng 8 hours re ka nna ra nkara re ke ya mosebetsi ya mo sebetsang teng 8 to 4 ya ena e setseng ka mantso 8 hours ke ya 10,000 ya no e golang kapa ke 5,000 yo e golang but o na le 16 hours yo ka edang hodima salary ya no e golang motho wa go mela molaetsa re Pastor November is on point ke maikutlo mo maneng utlwa ntho o bua now can I go deeper hai ina na go kwala radio ena manna ba ka o tsama now here's the thing hai tlo go jwetsa poverty tliswa ke le ho sena hane ho tliswa ke wa tswa re tsang Satan occupy le dikelelo tsa rona hona jwale mpotsa ka eng Facebook, TikTok, Instagram most of us 16 hours ya batho ba bang ba sebedisa TikTok yo motho ba wotsela isala tshwere phone a kene TikTok nga tsaya le ntho tsotle a yetsa le batho a tsaya le batho ba etsa tšhelete TikTok yo a monitora batho ba etsa tšhelete aba follower le letsatsi wa mo search o dula a follower ka di hora tsane tseo le yena ka etsang ntate re a ihloka entertainment le runa re teng re tseisa batho mo ba bang ra batena but you can divide that 16 hours not or the whole 16 hours be ka ofela we spend the two now somebody kila interpreter TikTok tick talk ticking we re fela wa tshwe tick hana ko le naka le na le tsamaya second re fela ya tick hai duling kaileng now tick ke ntho le nakalane le ntse le tika le potolo now that tick e bolela hore nako ntse tsamaya but e tsamaya wena o ntse bua tick and talk tick talk nako ntse tsamaya wena o ntse bua tick talk o re bula mahlo
That is why that ke motho a hlwele moroko ka pelo ka fela le no bong kwatetse boroko la se ke bogala no jalo bang hana because ba tseba team le kerekeng so like ba jota the scriptures tse buang ka hore batho ba ratang boroko ba ke ba ba le chelete di teng bukang ya diprofobia are rich people don't sleep ke molaetsa ko o bua net jalo re doctor o bua net rich people they don't and we una let in to tell it's bongore yena it's just a waste of time. That is why check TikTok ke batho most at TikTok when that ke batho ba sana chelete ke ya rona batho ba sana chelete batho ba itsholela maru ko bona o ka se ba bona hona jalo shebe ba re ba bona bonta te Zuma ba ikena le bo mang le bo mang sheba ba kinywa ke ba businessing hona le batho who are using TikTok by using the Facebook man ba di sebedisa for rana di plan le di goal tsa bona ha runa rana di re sebedisa TikTok le di Instagram just to etsa for o dlala lo etsa ke ratile ha o re a hloka entertainment empa o ka senki di hora tsohle tsa hao wa etsana le ho shebana le ntho ena e o leng hore o a tseba hona le ntho tse o hlokang ho di etsa go di sebeletse ba ena ha yo sebeletse hona le motho ya reng Pastor November le ha o ka thola nnete fela ke o se baile mamele betso tswe le shemele metso tsheletseng ka mora hora ya borobong a re bueng ke lenaneo mme ke a dumela hore taba tsena tse o re buang ka tsona di fahlolla ba bang ba batho mme ke dumela ho sane motho e mong o tlo tshware ke tlwaetse ho etsa tjena ho ka ba jwang hanka fetola ya ba seketsa dintho ka tsela ena mme hore ke bone hore di tla nsebeletsa o loka tswela pele do ke a ikwana now somebody will utare that the murutmarna ke na di plan but I get simbi what I get some na pele arbe kan now na nna go ke some phone ka silent a go tilbe kire TV off kitima then making a phone ka ke be silent be ke be ka thoko a ke rapele skana na ke di no I meditate. Okay. I spend time to meditate. But meditation is Google. Oh. Google. You need to allow your mind to Google. You think you plan. It's like when you say it's a company. For you company who be productive, you need to sit there. Kere kenko like about return to na. Kere bon. Le also allow sebetsa. When u chaisa, u fihla ka tlong. Before you can do whatever you're saying, take 1 hour to meditate. Take response so that you can feel like the improvement. You meditate. Just 1 hour, 30 minutes, 30 minutes close to 1 hour. Meditate. So you take it one. Or improve. That is number 2. If you run a business, you need to do that. Business, it's a person, Mariasa Khondomo well. When as a business, you are a spokesperson for business. And if you can't speak to business, there's no way business we can grow on that day. Now, 2, when you are running a business, don't run a business. You have a partner. When you have a business, you have a partner. It's you and your business. But the problem is your partner how can market unless when market. Come on, so man, relevant in nale business yak. Una le mosebetsi wa high business ka boyena hore yena ntshe di product batho ba tle ba kenye tšhelete nna mosebetsi wa ka gore ke lo etsa jwang hore di product tsa partner ya ka dinkuwe hore partner ya ka etse tšhelete eo e leng hore ka yona partner o tlo mpata nkutlile champion so momamedi so langa le sa dinahane ntho tsena so langa le sa di plan ke le tlo dula le ka di matšhelete ene ka bo madi mabe lona batho ba thewelang na o tlo go jwetsa go qeteleng tlo go jwetsa wa bona tropo man can I teach you something when I mamedi wa karata le champion tlo go jwetsa o check we tsalang wa tseba rona le di sale tse etswang ka ratoropo wa tswa sale di etswang neng ka tsatsi la mogolo ka tsatsi le ba tseba rona le batho ba gola tšhelete that is why di sale e bang dintho tsa bo month end now why but bohle ba bohlale ba gona go etsa tšhelete ba mosebetsi wa batho ba etsang tšhelete is to sit down and plan or banka tšhelete tsa batho jwang
ka tsela e hantle ka tseleng ke sengampe sale that oh that is but when business now if wena ha o bohlale o ka fumana hore all of us re planela your salary that is why rena le batho ba golang ka ratoropo ba ise ka toropong kaofela yo e sale hona tsatsing leo a e mathetse 31 days e sale se letsatsing leo ene a bone setse ka tsela I spread I kena shopong yena outside kena shopong yena outside kena shopong yena ntsa isia doctor ke kopa nka motho mona go ka nnete ga leboha today teng gore ke a leboha Pastor November is on point. Everything he mentioned so far ya chelete e jwalo. Rich people don't sleep. Pastor November, you are on point. Topic ena re tla tshwara tsatsi le leng up to champ. Re bue ka chelete a hora kaofela. At the end of the show, it tlo thusa batho ba bangata. Pastor Bandaka go hlomphile, you are on point. Me wa masole. Ka me ha o le motho o lo re chelete. Ha o sheba o di mo sheba chelete. Ha o ja chelete. O iketse. Hi. Oh! now but ba sebetsang ba tse more di salary tsa bona ke di target emong le emong ya rana business ka toropong o targetile salary yao and if you are not wise o njwetsa hore nka o sheba 31 days kapa 30 days o ntse o theowe be ke re fela nna ke tla enka ka 31 be ke tla enka tsatsi le wa doctor motho o dumelang re phetse ntate o phetse hantle amna te ke na tabeng go tlore ntate kwa go bulela speaker Ntate Temple Muhutraka, not only the working people and the fair pensioners, the last amount of people. I think I have outside students of it is a behind. They call loans. But I'm not sure about how thank you, Mr. yo ntate ga le wa utlwa ntate no ga le pension la motho a tsebang gore tšhelete ena ke ya o qetela eo ke ifumanang ha ke sa kgona go sebetsa le yona o ntsa e sebedisa ka tsela ena now talk with just something that is why you need to lead your money o tshwanela o tsamaye ka pela tšhelete yago and direct your money or batle ya kae because if you don't do that mamedi wa karata o tlo bua mantswe a reng nna ke a itshwara mara ke tsebi ya kae and champion if you don't know how to lead lead kere tšhelete yago number 2 you need to know how to direct ibe wena ya re tšhelete o ya mane ibe wena nka nqete hodima tšhelete yago ya boraro you need to know how to send your money re o latele tšhelete ya doctor di phete di le gago di botlhokwa motho a di mo le fatshe ai champion ma oh my god yo o tsana lo o etele tšhelete yago pele e utlwe ka wena ke ya pele you need to lead your money that thing ya o leader tšhelete ko yetseng ko wena e roma ko wena e laelang gore wa i director gore wena o ya mane you need to direct your money ene nngwe director e mono ha isa go tla ona bothata so ba le se tla go so lanka akre wa tseba re ile mo unlike be o ntsore ha ke a itshwara batla ke tsebile kae doesn't make sense ke a itshwara ile kae doesn't make sense because people they don't know charity ya leader now ya boraro you need to know how to send your money gore tšhelete tsa mo lo nketsa tšhelete ka polo ntlela le tšhelete go tlese le ka go tlisa yongwe that is why people are successful because ba bomba ba batho ba roma di tšhelete tsa bona ene go tlele ngata go tlele ngata oh ai mo mamedi ke a dumela ka jeno wa ithuta ke a dumela wa utlwa mo mamedi ke a thaba Dr. November hore ke o hlompha haholo ntwe o etsanya hore ebe o tla mona o mamela le lenaneo mananeo ka kaofela Motheo FM ke a tseba ke number 1 mo we ya no ke mamela o lo itla ka ofela di dula di Motheo FM ka tlung ke Motheo ka FM nnete jwale wa tswa ke le romela le di WhatsApp mo so se ya tseba ke thabela ntwe ne o re ibe o ile wa mamela hore re tlo gona re tshware tabena bane ntse ke hlalosa utlwile ha ntse ke o mamedi re tla tlamea be re tlo tshwara batho ba yone gore hobane ha ho bohlokwa hore re bue ka ntwe e senang thagollo yeah hai
Dr. November re tlo bua Tempe le hore batho ba qala jwang di-business tse nyane ke tlo bua bona le hore ba di hodisa jwang because one of the thing e shapang batho ba qetela ke marketing. motho a tsebe imaketane. People, they don't know what is the role ya marketing. You go to television o lo thola ke kopa mamedi re di sebedisa o lo thola Coke e marketiwa ke Coke ke masatsebeng Coke but why Coke e marketa Coke and ena dilemo mang le mang ba ti teng TV ba ntse ba tswela pele. You come to us that batho ba rana di business ha re tsebe bohlokwa ba marketing. And that is why today you must remember more chelete engata when you are running a business. Chelete or a business e relaile efforts on you etsang. The more you put more effort, the more money it can. You get my point? Now, effort you etsang mamido like I said, you need to know how to partner in our in business. If you don't know how to market your business, that's when like you met him to FM or how na le kgwebo tlo kopana le Mavis ka pana kopana le mang kopana. But I can tell you una le batho ke re ke ba romela ke re guys sa mo reka dinako radio tsa mo market and the business ya lona e ke be ke ba jwetsa gore dinako tsa radio di fapana rena le di off peak rena le di on peak rena le di reading rena le di reading live reading generic. Those are, and they are fapana people about it being to join. But Momamedi, I'm not here working to say. But it's a work. The company to holiday market. When I learned to work in Raibuale, Babamba Mensole, DSTV, Yena channel. A advertiser DSTV. Who DSTV? A advertiser about Basheville in DSTV. Banally DSTV. Hobane ba tseba hore ka nne bona le yona o ka tlung we shebeletse mpa go tshaketse nna ke na yo ba be ba o marketele hore ina le di eng when hona le di o dula o di bona o dula o ntse o di shebella hona DSTV yona o qetile le marketing ke ntho bohlokwa ile sebeletsa ba nandate champ that is why batho ba sa batle batho ba tlona that is why ba sa batle motla nandate modimo nthusa bohloko that is why tlhola ke jetsa batho ba ngata ke re at least ke boruti re at least ke wisdom e modimo a re fileng yona boruti if ne re at least ke boruti nka be ka o fela baruti re but wisdom e bohlokwa ka tsela makatsang bohlale. Number 2, the strategy, wisdom and strategy. Everything is like a wisdom. Number 2 is like the strategy. You need to have strategy. That is why the company didn't but what is on the strategic plan. But do learn fast. We don't do that, Mamido Karata. If when you are not good to Kopana lebatu. Batlaba tubaka o mentorang. If you are not good, if Kelola is good, Hana dinto, Batlaba tobacco mentorang, Batana Liburuna, radiated the mentor, Hona mentor about to Kujetor, into the Chenadita. Musadia Mota will have Utovericata, Nemota on Atatumrut, Kirixanama, a station in money, but Namayena, Tubana Seril Bangatauli, Ibidekina, Kirixu, Kikwell. Kirubano Mukwene and Tatumrut, because Rabangata Jola about Pomona. When I was special, Arjuan, no, be unique, Arjuan, Kiroke. When I list Trupusena, say Rixwan, the national Lucia Kana Cotidia Sabatona Budi, drinking an acid, Kiss Trupusena, Mamila Garata. Then Kiroyana, Samora Castrupuse. Kisarikibo 1.5 in 20. Marisinka is a 5 liter. Ohonos mixes is a 5 liter. Then I'm pretty. Most about Barakan the plate. Has young at one of the drink. I don't. Any mutu or only drink. But I drink. Most in that, but what do you want? That is about talk upon a land drink. You will not be unique. Ibali drinky. And then how pretile bunga into Nerkin Struposa. Seeking a fleeting, say bad. Say bad how last pretilo bata, Usi, and then Usi Febato. Then Mahal. But Baba plate how when it's a Maisana.
le drink. drink ha e tshwane le then ya ba ha o bang. qetile o ngole boto mono e be mona Dr. November. plate le free drink e batang e tswang fridge. Ai doctor ka nnete batho ba lokela hore ba ikatumetse pela hao hore ba tle ba kgone hore ba utlwisise hore ke difeng di-strategy tseo ba ka di sebedisang hore ba iphumane ba etsa tjhelete le ha e le hore ba ntse ba na le competition motho a tsebe hore nna bonyane ha nka etsa tjena ho ka etsahala hore ke be le batho bao e leng hore ke baka batla ho nna tjhelete ya batho di-strategy that ha o etsa jwalo o roma tjhelete o roma tjhelete hore e kgutle le ngata. champion a re bua ka bona Dr. November ke batla potso ena ya ka ya pele ke tle ko lahlelle yona. Hangata ho na le batho ha ke batle hore bontate ha ke batle hore bomme ba o e leng hore ba ka ra dikamano tsa marato ha ba qeta ho arohana ka tsela ya molao divorce ebe ba lahla bana e ka ba ka mahlakore a mangata bana bana ke bana ba rona re le babedi jwale hobane o so phela kwa ke se ke phela kwa ha ke sa fa bana ba ka nako ba hotse ba tseba hore papa ke yo mama ke yo jwale hobane hona le karohano ba se ba lokela hore ba phele le motswadi ya le mong hape e ka ba ka mahlokore a mabedi hore ke ile ka kopana le wena o na le ngwana mme hore re phele mmoho ke ile ka bapala karolo ya ho ba ntate ngwaneng enwana jwale re arohane ka nako nngwe ba kwa ke batswadi hore be ba arohanya bana le batswadi ba bang neng nna ha ke sa kgona ho fumana monyetla hore ke yo ngwanane ya ne se a bona ntate ho nna e mahlakore a mangata re ithube wena champion ya pele one of the thing ke leng ka ithuta yona nna nakong ena ke hore most ya rona banna le basadi re sebedisa when re arohana le di-partnera tsa rona ye nngwe ya dintho tse re di etsang re sebedisa bana ba rona o na le basadi ba sebedisang bana ba bona ho lwana dintho and that thing wena champion ke nngwe ya dintho tse etsang problem e tshosang basadi ba bangata le bana ba bangata ba sebedisa bana ba bona lona dintho that is why o tla thola rona le basadi ba reng ha kwatelane le wena le qeta o arohana ha sa batla le bana ba go kopana le bana ba hae o a tseba ntho ha sa batla go kopane le bana ba hae next entse le ba hao hona le basadi ba hanang ka bana ba bona ho bo ntate wa bana ke tsa sense ntana ke ya pele o na le basadi ba o na le ba ntate o na le ba bomme ba lwanang ka bana ba bona number 2 wena mo mamedi wa kareta ke mofuta wa dikarohano tse re di etsang re arohana dikarohano tse etsang hore re be dira ho ba bang now o fumana hore the way re arohaneng ka teng ha ke batle next sa hao and therefore ha ke batle le ho atumela pela hao obvious when ke sa batle ha ke sa batle le thola hao ho tsho re jwale ha o tsamaile ka bana the way ke sa o batleng ka teng o tlo mfosa hore ke se ka hlola ke atumela pela hao therefore ke tlo atumela le baneng ke a bobedi yona ditsela tseo re arohanang ka yona mmamedi wa kareta ya pele ke tse go na le batswadi ba sebedisang bana ya bobedi ke ne hore tsela eo re arohanang ka yona go na le dikarohano and most ya dikarohano tsa rona ha re tsebo arohana ka karohano e re reng motho wa modimo ha re bue go be sharpo la re arohane re be sharpo re arohana e le dintwa ene dikarohano tsa rona tse dinga di monate ya boraro e dangerous ona mamedi wa kareta when re arohana re lwana na lwena most of the time on mamedi wa motho FM batho ba lebala hore lenyalo le nang le bana ha isa le lenyalo la batho ba babedi a bonkutlo Dr. o reng wonna mamedi metsotso e 26 pele ho ra ya leshome Dr. November o re lenyalo le nang le bana ha isa le lenyalo la batho ba babedi ba ileng ba ema ka pela moruti ba re nna le wena re ta arohanywa ke lefu le se le kenyeleditse le bana ha le se le na le bana ha le sa le babedi fela la now kana bothata ke bona ha re se re lwana re arohana re se sa batlang e mong le e mong o sa le selfish o sa khupulela yena fela o protecta yena fela
abasa nagane gore mare bana ba ke part. Number 2, and re etsang when you protect nna ke protect wena ke batle letho se bile because ke mhlomi custody ke ya bana ke yaka jole se ke nkile bana jole ke protectile nna because aksa o batla ha ke sa batla gore atumele pela bana because jole aksa batla wena not knowing gore bana lo wena o se le party ya bona lenyalo lena le se le la batho ba bararo ke nna lo wena le partnera le bana mme le bana le bona bana le siabo. That is why today we're not champion. Now ya o qetela ke dingata mambedi batho ke kopa ke felo ya o qetela ke mofuta wa di partnera tse re kopanang le tsona. Okay, Kopane le motho o mo rate ka bo madimabe yana ba sa rate bana ba hao. Now because you love this person, now you are forced for utsebane ba hao. Because now you want to secure the relationship or you married your new partner. Re na le batho ba jwalo ntate ka baka la lerato motho a o bolelle re a ke batle bana ba le ba hao a ke ba batle le ba bona. And now why now you are going to do that because you rata partner re now entsha and batla mo please. Now you are forced to we neglect bana ba hao. Ai Dr. Ndakule momamedi nna ke tsebe a be o ntse o utlwa gore ya o qetela Dr. Ba bang ha se re arohane ha se ke nkile bana jwale ha se ke bona wena o phela monate ho sane se ke use bana to destroy your marriage. Bana ke bana ba honna fela wena bophelo ba o se bo fetwile bo le ka tsela se ke na le se ke tsweletse ke bona bana ile bona weapon ya ka ya hore ke lwa o tlo lwana ka bona o lwantsha lenyalo kapa relationship ya kapa tšhelete ya hao kapa eng kapa eng o nang le yona kana that is what I told her. Hona le batho ba hona jwale ba qabanang le bana ba o tla thola hore bana ba tlo tšhaikiswa ka di holiday mara bana ba tšhaka bana ba tlo spy ba tlo sheba or mama o phela jwang mama o motšha o phela jwang le papa and hloko kore ba bang ha re qeta a rona ba monitora manyalo a rona kapa di ha re se re movile on ba o katile di exit tsa rona di akata o sa phela monate champion o ke tlo mosula faletse ebile ke molata ke isa bana ebile ke ntsha bana sekolong sa location ke ba isa troupong because ke mona sa phela monate kapa ke mo isa ke ba isa sekolong sa private reuse bana. That is why ke bileng ka o use bana hona le batswadi ba select. That is why lenyalo le nang le bana kapa relationship e nang le bana e hloka grace e hloka bohlale ba ntate montate e hloka bohlale. Number 2 e hloka ntho ne ke ba ka bona di boundaries. We need to set boundaries mo mamedi wa karatang because today hona le di ex ka bo madimabe a se ngata batho ba ruana ba le monate re a ruana really bitter really angry. That is why today ba bang of mona re jala ha se ke bona o phela monate se ke sebedisa bona bana nene se ke tla nene se go founela ke o shouta ka bana nene se ke ba romela ba sena diphahlo o ba fe tšhelete nene ke feel hore wena o phela monate bana ba shota in. That is the problem that Dr. Nwamiti na le ngwe ke tlo ruta yona Dr. pele o tswa mona ne ke bina ke yona ya piano maruna le anya hape ke ratile be ke fitile. Okay fela ona le ke tlo ruta yona o tlo e rata o tla be o e mamele ka kubing yao e tla re le neng a utlwa o batla piano o tlo qala ka yona. Hallelujah o bapala tse ding o qetela le ka yona ene bile tla isa le kerekeng ke tlo fa yona eo Dr. ke ya hao ke batla lo isa kerekeng pele o tswa mona tla be go bapalletse yona ke batla lo nka mmelo ka yona ya yo ta ka kometsotso e mashome a mabedi mo mamedi pele hora ya leshume lenaneo lena ke a re bue nna la ka lebitso ke Mokoena champion ke le tshwara la bararo le la bone bona mona tshebeletsong ya Motheo FM jwale ka la bararo le leng ke ba le Dr. November ka kwano mme a o ntse mo mametsi mohlomong a o batla o mmona ka mahlo o ka kena ka mane ka Facebook o kene o mmone le hantsa jaifa le qhepela hae ke Pastor November and Victorious Faith Ministries. Doctor, yes champion tabeng tse tsohle tseo re di buileng batswadi ba etsa jwang hore dintho di be hantle bakeng sa bona le bana hobane lenyalo le
dikamano tse ha e sa le tsa batho ba babedi ke tsa bona le bana ka mantswe a mang batho bohle ba lokela hore dintho tsa bona di tsamaye hantle hore dikelello di dule di le hantle ho ska ba le batho ba eleng hore ba qetella bana le kgatello ya maikutlo ba bang ba qetella ba kula ke taba ya stress jwalo jwale hore dintho di loke batswadi ke bona ba nkang qeto mme ba nkela le bana qeto ke eng seo batswadi ba lokelang ho se etsa ha ke tswe wa ya raba kapa o no re ke qale a re qale mo re qale ka mona doctor dumelang ba zaka ndare bona ba tsa dira na ba taba le se gore bana ba sekgebile ga kana ka ba thabana le bona ka ba dumelang relationship tsa bona ga ba tsena le bona ba tsike me le bua ka ntho ba le ba tsama ga tang kai ba tla ba sia ba le ba le ba ntse mputa na o le bohlokwa go tla eng ka pa ho ba tsantse ba be check gore relationship ya bona e tlhokomela ka tsela e nepahetseng ba relationship ga mo le bona ba how about back up to the Inca? They forget for a meaning. Thank you. Hey, when is to get a little video, no, my mates making you fit to the moon clear hand. Yeah. Yeah, one is Oka. Yeah, nor necessary really making you fit ne na champion ki batla re ba mamedi bankoka a re tla tabeng ya bana. Ya pele, know your partner. Ke baka batho bana ba nang le bana ba kopanang le bana di partnera tsa bona ba nang le tsena le bana ya pele ithute partner ya hao a le kopana tseba partner ya hao ha re tla le hlakore la bana re o ikutlwa jwang wa ikutlwa know your partner hore le hlakore la bana ke motho ya ratang bana ke motho ya nang le lerato la bana kapa tjhe 2 tseba hore ke motho ya jwang una because until you have partner if a rata bana you will know or everything I hear somebody ba we yetsa ka lerato le ha ba khalmelo to ba khalmela ka lerato now bothata manyalo le di relationship we don't do that hey hopotsa yo ngwe do ka mabane ke ntse ke qoqa le mongwe wa batho mo seare a re hona le ausi ya ileng a re o le lekwe ha bona jalo go pa ga tlo dula le ke a buti abuti eno a re ke dula le ngwana ka ausi wa tla o tla le ngwana hae jalo hona jwale ntho eo e leng hore e nkutlisa bohloko e bile e tloetsa hore ho be le karwane ke qetelle ke inkile ausi wa khutletse strateng ke taba ya hore ngwana ka o teng ngwana hae o teng fela ha ke khalemela ngwana wa hae ka dintho tseo e le hore le ngwana ka nka mo khalemela tsona o bone ka ke rate ngwana hae wa tswa yetsa ke qetella re qabanywa ke ngwana nna ke ne ke thusa yena jwalo ka motswa wa tswa yetsa ke wa tswa yetsa ke yetswa ke yona ntho hore a ba ithutana hore o ikutlwa jwang ka ngwana o ikutlwa jwang ka bana ke motho ya jwang ka bana la ise ka ngwana wa hao because remember re bua ka hore o ikutlwa jwang ka bana re bolela taba ya hore because you need to remember ngwana no a itluba wa ha se wa hae biological so if anale le rato ka bana obvious o tlo rata ngwana o rata bana ka ke motho a ratang bana re na le bomme ba sa rateng bana and believe me if unka motho a sena lerato la bana ntate ha motho a sena lerato la bana there is no way o tlo irritatewa ke ntho e nngwe le e nngwe because whatever you say rating ya o irritate ya o bora and a gone dilana le di challenges tsa ntho sa rateng ha wa ibuka tsa ene o nkile qeto ga ke sa rata so people they need to understand that hona le batho ba sa rateng bana ba sena le rato la bana and when o phela le motho a sena le rato it's like when una o ratang I mean o sa rateng ntho it's like motho a rata mosebetsi no ha re ka motho a sa rateng mosebetsi motho a sa rateng mosebetsi ha o gone dilana le di issues tsa mosebetsi because a se ntho e ratang each and everything you sena le rato le yona o mamedi wa ka ratang ha ona pelo ya o dilana le diphephetso kapa di challenges tsa yona that is the problem that is why batho ba tsantse ba tsebe batho re batho motho yona ke motho ya jwang now re na le batho ba thola hore mariana a rate bana for yena mara ka rata bana for batho ba ba ka ba rata batho ba le yona no tsantse itse bore mofuta eno wa motho ke phela nena ke motho o jwang ya bobedi now ke re ha o le motho ya bohlale o na le ha ke renke re dula le bana ba rona o tlile le bana ba hao le nna ke na le bana ba ka wa tsao yetseng
when o batla to change the mind ya partner ena hao ha o dilane le bana ba hae o dilana le bana ba hao khalemela ba hao o khalemela ba hao gore o a bontsha hore hlile sena se o se etsang o etsetsa bana banana o kenya thuto baneng ba e ba bonolo gore le ha o so fetela ka o fetela o ya wa tseba ba utlwisisa o hantle o khalemela bana o tsena o dilana tjena le bana but when we play lor ba hao ba right mo mamedi sometimes ba hao o gona o bua le bona ba khamelle but hantle o khalemele ba hao o khalemela ka ma empa o e qala mona ka mona ai Dr. November na champion a nku that's why ke ntse tsa bana di hloka bohlale le ha o bua mona o ba bitsitse o bua le bona bana ba hao man ntho Thabiseng a ke rata le sahla le tseba re papa rate bohlaso ha man Thabiseng le bana ba utlwa papa rate bohlaso tsedi ema lo thusa le tsamaya le Thabiseng le hlaso Thabiseng a ke Thabiseng kwa Thabiseng ka nnete wa tseba ke tlolwana ha ke ka fana jana ke fail mo khalmela la o qetela mara o bile Thabiseng Thabiso sama o motho ho sandi le yena Thabiso ka o potsa Nthabiseng go papa o tlolwana hobane o utlwile papa a bua le Nthabiseng maoba those are the things you use those strategies so now the problem is when now what's just because ba what's ba right ba mamela now ba exclude when ulwana le bana that's when now ye mga fila gore no ulwantsha bana ba ka o ba rata because when na le kelelo gore bana ba ka ba rong ke bani jwale ke tlalata bana ba rong kanti no now mona when o tlo dilana le ntho tsa bana you need to be very strategic when mamelo ka rata ai Dr. November ai khona doctor ya boraro make sure that when as a parent especially a stepfather or stepmother wena rata pele ngwanenya mo bontshe lerato haholo ene lerato leno le jwalo le bohloko because want to compromise and then o pretend Dr. Butle o tlamelo compromise o bo pretend o le stepfather ngwaneng you'll never survive o sna compromise o sa tsebe lo pretend yo I don't tell ka rona le mo yang ka butle go utlwise pina yane pele e ka rona le mo yang ke a mona ke mo ya doctor ha re khutla mona ke batla o tlo bua ka compromise le pretender o le stepfather ngwaneng e o lokela gore mo fela gato pine na o ska ba ile ba doctor ya fresh Vamos. Next beat master. Uma mele pinde na do. Enka fela 2 minutes pe. Ciao. Celebrate. Baby,
Ai mami nna ka lebaka la ke re ke tshware Dr. Wahana. Dr. Wahana re champion butle. Mamedi yena ya kerekeng ka Sontaga. Ena ke yone. Yona mchampion. O ka mantse wa motho a ka tla kerekeng o tla utlwa ena e botsa ka Sontaga. Bile ke sa ke la bohloko. O tshwantho. Bohloko ke ntho tsa ka tsa. How do ene ka rate pele ka rate mpele ke a o tse ha re sa ditlisi di re tla ya ho tsona ona ge ha re sa ditlisi re tla ya ho tsona pina ne tla be o tla ke pina ya Fresh Beat Master Godola ke le bitso la pina Dr. go setse ka metsotso e ka bang e mehlano ha re qetelle taba ya rona ka shit ha re kwale re a kwala jwale re be ya go yes champ full stop Doctor re di buile o tloa bekeng e fitileng mme ke dumela go sehlo sena re ne re se kwala ka jeno sa mo re buang ka karolo e bapalwang ke bana manyalong re kenyeleditse le karolo e bapalwang ke batswadi kapa banyalani mantswe ha wa o qetela o kenyeletsa le bana le batho ba manyalong le ba seng ba sa utlwana re akaretsa eng kapa eng mang kapa mang re fana ka mantswe a o qetela go motho ya mametseng radio le batho ba e leng hore ke hona ba tlo ba le bana tse ding tsa tsona o di buile hore o ithute partner ya hao o di buile di ngata Doctor ke o fa monyetla ona hore kgetlo la o qetela re bue ka taba ena o bue le motho wa number 1 ntho ya bana ha le bua e batla be le na le ntho bitsong understanding e seng be le understand there's a difference between who understand le ho ba le understanding hona le khapa mo mamedi pakeng tsa ho utlwisisa le ho ba le kutlwisiso who is when le dilana le bana le na le kutlwisiso both of you because le di issue tsa bana le tlo kgona ho di tseba hore di khoswa ke eng le tlo dilana le tsona le na le kutlwisiso le na le kutlwisiso number 2 to understand le a motho wa o jwetsa gore wa tsoma mare bebe ha ke ntho ya ngwana yo wa ha ka ba waka ya frustrate tjena kapa ntho bana ba rona because of understanding because when you deal le motho asna understanding but was not understanding but misinterpret ntho ngwe but misinterpret ntho ngwe le ngwe and ba change ntho ngwe le ngwe but was not understanding o tlo re baby o tsoma ngwana wa ka lwena a group ka wa hae ngwana no ke bana tsa mabusi but ntho e yetsang ka ne ke sa rate oh because it's wow because I'm understanding ya hore mare ntho ena go sa bothata bo buka wo misinterpreter ntho e buang I feel yena jwalo ka ha e tswa we I feel and why change that is why today but what kabana la dintho tseo o sa e buang as a partner mare e tswa mo hopolong wa yena ho ye ele jwa ka mo e kutlwa ka tsela e kutlwang ka teng na o thola re se le dilema le ntho eo a ikutlwang ka yona not iseng yona e seng yona wena o ibuileng ka ngwana yo ka mantso mo re ngwana ka because ngwana ka yena ntata ya le siko mona jwale kutlwisiswa iyo now le dilema le ntho ya mo e ka mohopolong wa hae e seng ye le yona e we be ntafuleng ye we be le ntafuleng now 2 ha le dilane le di probleme tsa bana le babedi if lona le sena solution
skala dilana le tsona di tlweleng ke lahlile. that is why hona le batho ba tshwanang di-psychologist hona le bo tshwanang le rona bo November re bapala role tseo because when lona le sana di-solutions most of the time te qabanya batho ke ho hloka di-solutions and not because deleting not because hadiyo but because bona personal ba le babedi couplena ha ba kgone ho itholla di-solution. Now most ya batho ba senang di-solution ba focus a problem here but dilana le di-problem not le di-solution and dintho tsa bana di batle le dilane le tsona di batla le bitlele ka di-solution. Ha di batlo bontsho di fata di batla o batle tharollo re etsa jwang it's happening. Jwale re etsa jwang? So most ya di-problem tsa bana di batle le dilane le tsona di batla le di-problem. Now the problem kore most ya batho they don't have solutions. The only thing you did na ngwana no ha o tsama buso because ke waka because wa ha nyenye nini le alwana nini lwana o ska hlola bile khalmela ngwana ke khalmelelana le dilana le problem but le tleka di solutions. That is why le tshwantse le outsource le batla batho ba ka gona o kena dipakeng ba gone ho tlo bua le lona ba le fe di solutions le di strategies tsa hore dintho tsana tsa mana le dilana jwale le tsona. Dr. Kile go fumana kae le kereke re fumana kae re lo utlwa pina e a monate jwa mamedi ke nyone ena ka sonta mamedi ene pikara tsa hao yona na we Dr. o investile sound nne a bohloko a bohloko ntate a bohloko ayeye di mic tsa o ke kutlila e ka rere go wa utlwa ha ela o batla ho ya mo wena o sa o batleng. No, not everything ya ka ke nka very serious ntho nngwe le engwe ya ka ke nka serious engwe le engwe motho la ke na ka kerekeng ya wa bona hore I'm at home wa rile a ke champion ntho ngwe le ngwe ke nka very serious nta ke a o tshepa wa bona ke rata etsa bole ke free ke nka bophelo ba ka serious people ba tsebe ba she ba fela acting e ke etsa mara te tono re ke nka bophelo ba ka very serious 07 Dr. Fumana kae nomoro tsa mahala mamedi nomoro tsa ka le ka nthola ke a nyadisa qephela ka la Facebook bile le tla bontsha hore ke etsa ga ke tsena Pastor November and Victoria's Faith Ministry o tla bona dintho tse ke di etsang mo ka o fela di teng. Mamedi nomoro tsa ka ke 073 202 9079 ke di pita nomoro tsa ka ke 073 202 9079 o bua le nna ka WhatsApp ka romela voice note. Office number ke 051 011 4977 051 04 051 011 4977 mamelo ka rata ka la bohlano ka 9 o'clock ba nshebelle ho DSTV 264 le ke free na ga ba pala ka 9 o'clock bosiu ka 9:30 di ja fatshe ke etsa live jwa le Facebook a ke re ka 9 o'clock ke DSTV 264 Mamedi Free State TV and then o tla ka pass o tla ka pass di ja fatshe le ke etsa live ya ka man mona ko memme o le mona le ke nye fitileng ke la ha o ke ditse di couch ntate o le monate o batla o nwa efeng go tsere hantle slalo metsi le metsi ana le ona fapala ke sparkling o gona lo ka hloka slalo ka ramka moruta sna slalo no re go dauta ya re bila ke ta o shoota ke utlwa ka ga ke ba tlo tsama Mamedi ya Facebook ya Dr. November Pastor November and Victoria's Faith Ministries o boya ho la bohlano le fitileng ka 9:30 o shebere 4 re dutse re le 4 o re shebelle mono o tlo utlwetsa ba tseo re neng re bua ka tsona. Dr. re kopane bekeng ke Mamedi ke kana ka 10 o'clock ka la taxi ya Phase 3 ka pa Phase 7 bo re fela ke kerekeng ya moruti November o ka di taxi du toilet Phase 3 ka pa Phase 7 Mamedi taxi du toilet ka ndika ko le driver ka re ya road fly straight ha ona moji ka o shebe ka lifting ya o tla bona structure se se wena Mamedi ka thoko ke tente e kwa etso ka tente ka odimo ke masenge Mamedi wa ka rata ga re kopana ka sonta ka 10 o'clock le ka la bohlano ho leker Frida ga mo ke tla be ke jile skete se se lengwe thank you champion busibo monate Mamedi re kopana pe na ko nyetlang ska celebrate house for a team bye bye